Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u anro kini gilong ki khubor bam da kasngi ha kasngi ka ba ar jung ka darbar lior jung ka Khasi Hill Autonomous District Council ke HADC MDC ka motion road constituency ba Shrali Rashir ulara e ka jingkali halor ka jingpalat ki scheme jingera pat ba hapo ka 15 Finance Commission kata ka tight grant 2022-2023 but untight grant 2022 but 2023 Hagani ka jingya tai lawan ban kershan ni ki jingkali jingya rap supplementary question na ka MDC ka nongsken Congress Mary Kharpuri u MDC ka mairang ba Equator El Nongrang ba u MDC ka sorau ba Deiru unong yalam kaliang persha ba Tita Starwell Khan Aba jubab ikini ki jingkali u executive member ba kmi ya katna development ka KHADC ula batai ya ka jingya shaprang jung ka jing pinkre ba jingya pisan kini ki grant Nagaliang uba Shrali Rashir ulaong baka executive committee EC kalapatha ya baro ki MDC bakin pha ikathup kerteng junginong mentoy bad kishnong ki jaka ki badan benta ha ka jingyo scheme khnang ban penkre iki detail project reports DPR uba Rashir ula penpawru ya ka jing sngosi halor ka jingya suski jongkakang Uloong ba ka EC ka bialam da ka VPP kala dawa ya ki MDC ban pendaplun ya ki kendon ba ki jingdon kambaro banyo ya ki ni ki scheme Henry hadu menta ompat UI Satya ke jing pelaj pisa da ka bakran pat ba uloong bagani ka jinglong kalongkum ka kentian pat ba ka ba ong kibniat u hati ban pin I Henry u hati hi udang don haklau ka ba mun bala penpau ya ka jing kular Henry ompat don ka jing tray kam ka ba shisha madan ula dawa na ka executive committee bakan ai ya ka jing yathu ka ba shai halor ka por ba on pelaj ki grand bat kumno on pintikna ba ki pat ba kinyo ki jing mentoy na kini ki scheme bala ap kmi lenti da ki snap guidelines जो मैंने कहा कि बांग्ला कमीशन कि बाकी bagi banyak kendu kali yaki for dapat ya ndai kum kekanan kalong ba yaki di proposal di pada upload angka I koram suara portal kebiga portal bangin propose yaki di scheme ke balawan yaki member ini saya baru ki proposal ke balawan yaki members dengan kaya sebuah keren mai membagiaso ki proposal ki balawan ki number jangka namkau arajar apply la upload haka nika ikoram swaraj portal tendai nama gidan katu kan ikendon ki ba ide ban board dan ide ban pendap national la pendap kuntana kaliam jangka ki recommendation dan ki proposal ki na kami kalian jangka sencar kada jangka executive jangki kilap ha yang ini babin select dia kit nilai map aman lagi senong kita mentah ni habsya keren hakikat ba kata kemudian kau te hagno kena urim hi ai kena notice yang ini ban select dia kit ngapa khat ba kapor min chua indawadan kapisa kipa te mentah kene Lalu kumu, dia hati dengan buah kau. Terus buah bantik ke, hagan orang tinggi. Ha, kibriu kila, tak yang la cismen tam, la terai di pun tak yang ayah, kiru tak lang. Dia, nasi buah ni hagan orang. Kum kekanan kalong ba yaki di proposal di pada upload angka I koram suara portal kebiga portal bangin propose yaki di scheme ke balawan yaki members ini. Saya baru ki proposal ke balawan yaki members dengan kaya sebuah keren mai membagiaso ki proposal ke balawan yaki member jangka namkau arajar apply la upload haka nika ikoram swaraj portal tendai nama gidan katu kan ikendon ki ba ide ban board dan ide ban pendap national la pendap kuntana kaliam jangka ki recommendation dan ki proposal kita. Na kami kalian jangka sencar kada jangka executive jangki kilap ha yang ini babin select dia kit nilai map aman lagi senong kita mentah ni habsya keren hakikat ba kata kemudian kau te hagno kena urim hi ai kena notice yang ini ban select dia kit ngapa khat ba kapor min chua indawadan kapisa kipa te mentah kene lalu kumu dia hati dengan buah kau terus
Lakwa bantik ke hagalo no pinti ha kibriu kila tak yang la chislen tam la tharai di dai pun dak yang ayo kiru dak lang dia ke la so po la ta no ka principle yo di bong ni number syahadat ni ngarai kham syahadat tinggi hi pada umba ni dan mereka ka guidelines ko ang ba in pa iki proposal mo bang pa iki proposal ni pa ni ki number ki jumi hi but dia hala kita ka jing pa jumi ya kita ki mengilang ki demi mesin baka mengestikan pelak ya ki ni proposal ki jumi ni kita jadi mesin jumi na suka kita ni ko kata ko ni ki daw ki ba kam sin pelak ya kan kita skim jumi ajar pula jadi ba yung simnale online payment ya ka first installment yung ka Tiger dosen ajar kuwi aku Tendai setengah seperti yang berkuai suka berpercaya ini bahwa mereka buat hamsul benar bahwa nak paling dia kenika sistem keberkemar kenika online payment system kenika portal keberkemar coba di officer kita hujungi kita long akuin benar-benar kira sistem lalu ki officer ki engineer angkat lu kerjanya kerjaan kerja ajmut nang naka isi kada sekontrol affairs yang kata kajela angkat lu kerjanya jumpa di Syah Juni naki officer yang kata control ministry akan tambe akan dika kedirap yang ka officer yang AG au Januari dosen ajar pendiriu ila pendet yakini ki katu kat ni ki condition pakoi kita kadika online auditing au Januari ajar pendiriu ila pendet yakini ka online auditing but ya ka second installment yang ka antai plan ini ngina le ka online payment wada pri kita ki ya kumtan nakalem to ka seperti kalau pelat ia kenika second installment jika anda kan jurusan ajar aku ka kena Februari araja aku beri kemudian ngalaman orang yang dikepor bangilaya sijam yang diberikan dari bantu sekam ia kenika online payment system betul berhenti yang di condition ini di kena juga finance commission pengadaan ketika mendu bangilaya mau jamu kong minala ban pendak kat kumkini ki condition ka kan ka ibarat sarat minit bangin lah kan ya smart ba kini skim ke ba dari sini bangin sapana ni sapan to salam tak kecil ke bang dia clarity terus kok mempercayai oleh ko ba wala da ka sukar pring lembaga municipal panchayat kalau like ya kena pisah ka kandidati pegawai ada real syaka state government bagas state government nak santri ko penili ada sendiri kalau ai ka sanction letter nam tak kena pisah ka bakal asport katan tingkah dan dari sumusi ka kunang kena report tak ada mudah nak dalam jangka serta dapat simna transfer yang pisah sekat akaun juga kantor uyam menchan yang ke development batai tentu nak yang ni kampam ila dangkam syai kumbaki 20 ba te hang ne ngaku ba ai jumut ba Dewan Budin nang ba kanin lab ya ka snem ke jong nang tawa si snem tam misa ta sau snem te la da mu tu che kalong kata ke jing long no mi khwa pu la tu udai tang kat khau ai ni thau ka kai ka shan bet ka skip ya ka ai kata ka baru ka tengah orang ni benar so ini ke jing juba mo ke na ya kan thang kata ke second installment katun ka newspaper bangayo puli piong ba na du ber la polite cha kuch bajar na polite cha ni du ne kata ko saya budin mo ke ya kata mo congratulations semasa kebesuan yang ya ibarat sih nilai ya Simcari na ganyan ka isi bat kumbawa pila kemau di kisnam jumladat na kaya jangan yang development yang finance singkat bagi officer yang lain sedeli dia kendu ya kendu ya ka finance minister yang dari India yang kendu dia bawa ke GA sebagai bagi ka grant bawah lembaga finance commission lembaga yang kendu bijini layo shibun ki jingbatai ki jingkesai beri nakadauro minala ban ya dai kan ka nantungan bat baga setar pula pelajat tu ka second installment yang ka aku ni ka benta
ya kabar nak yang away lagi nang mikmat nanti ko mau silat mo lawaran hak bidai bat kan ke skim nak kita sedang ajar aku apply untuk beliau selalu lagi ia mencat bah hak bidai bat skim sedang bakat atur lesi kalau koka lima kali sih mo koka ni Tendai ngamut menang pemni hak bidai bakat kebentar income bangkan dah umbai pak nama kali lesi ladai lepas ekspor bagi lalek ada usuan kadang kan dikik ya kini keskin pamaki kipam nangi tanai ya proposal nak tentang nulis nama apa apply kalau bagi sisya bah di nang sosial mo ngek bahagian taruh tendensi kita ni gini syatran tam su ngampai makin tho ngampa orang kena harus bela kini kebentaru dan sisian apa tak konsumsi gitu lah hak bahkan yang jadi yang in charge mo development lawan belang kongsan hawi dijaga untuk konsumsi bahasa letik kongsan ila pesio ila keran dan nakalian ka jongi kum ka council ini yo sibun scheme mo nakabenta bagaimana syaki sudah kita prepare kakun di proposal dibagi kilapo hakadikan dicengi lakukan supaya bahagian kata tanda dilewan ya katanya penduk yang bah umlu mana kalian dengan mencap mo dan berom lakukan bah ilayo ya katanya Semua bentuk ya rezeki waktu dan bangkali pada punya itu na umut bacuang umni bakam ha do lesi dan long tu kongsan dari juga sakit gitu bisaka dan lek bandong ba ni mitang adon ya ke skin kelek selujung ambisi jongpi ba pendiman ni knio mo ya kai ka bangi lale te kalau kai ka sosial pap bakar hadu mentah waktu itu proposal kita bagi labu nimio kalau keting leran yang ni lah saya dia nak buat bagi ke MDC hasil itu proposal lapan mo na kinongelam de kisnau dan pasnau skeprisnau te kami kata sekadai yang ini tinggal tip show bah bidai bah kami ke 15 finance sama kelakut lesemo 15 finance te kalau bentuk kemen le ya hang bidai bah kami proposal kita ni labu dan apa lah bagi yo ini skim bagi tip sifat bah ya ke ba kadan di la dingarat mak nembak ke kapan dan dikanggeran kepada kebelah Irmak dekat 15 Finance Commission. Berkembang ialah paham proposal untuk MDC kalau apa ing bertip sikit mak. Pada yang kata kajing bertip ujung sikit baru kita buat cilik sikit nikmat dijungi. Berkajing orang dengan kata pada nomor ba ngadap ban oblo ban pak proposal tinggi lembaga dekat Ibrahim Soraj. Kembah orang benda ba kajing persam hikam dari nak yang kejungi ketika yang kita ministry inilah pendat jika kameram ban upload nak kapal kembali agak guidelines dengan semua nak kapal ba kenika 15 Finance Commission kalau kuno akan like Patrick Umar Arajar akun Rio bahkan wan nak 15 Finance Commission ngaga su debat orang ni ba minum duk jukremen borok tiki proposal ini kejung terwana keling KMDC nila ban persen saka senam ke benekong jangka tu kenika 16 Finance Commission kadang dana kalakut tangata di projek ba rekam lembaga 15 Commission kita tarik kumalong ta kenika skin settlement jangka APFR kadang dan yang menginang apa ya perlu naka gitu subhanallah Mencatat na iyan ang chat mo yung maneba nakaliang ka jong ministry kala pulat deh si kapita takaput apo ka state government deh si hol nakaliang ka jong aro makwa ban clear fee ba hadian ka ba filayo ka information ba ka kapita wala poi si filayo budian yang pada ba state government si lada fitat budian bu na sukwa ato ka house ka bangan ai ketimut ya iyan ang charge dari KC ba mabahadan budin kam klay kani badle se defidan kam kajing mo kaba
nakaliang kajongi ru banyo silang ru namar kami kandi tang pisa tang jong kabamo ka scheme jong tang vilesh jong isi ni jong bare lang jongi KMDC dengan election ba nakaliang kajong phiru phin le kunno wa phin budin man ya kami kapisa kabalapoy ya Rio din baka government kala bu itu ka sanction letter ngila ka reminder sa ujuan seketi tu government ka DCA but tentang kini official letter dari kira mereka force ke pon maka verbal conversation ini bagai ke baki om hijin terlak no akili kisi ke manuan no yang siapa kata but gila ya kenduru teng jai DCA minister kiti cengeta berapa bakti tonton song but I verbally hilang ini terlak no te kasu sakot takumtahi tekai ke patrai kongres naso yo mensim ha lesen de hilang baki mo gila ka juga pasti sele ini tap lesen de ke mangi ke sapel ni isela hi mo kumbaga sarkar ka pigi ba kani ke khop ke jogi baka uine ki concern ka sengkam ka lomba hadin sifosi bapelak ya kapisan central government ketika man transfer no CPC dan dari ini amata situasi bagi information jangi lembaga buat perlu bagi officer di DCA kemat so bahkan naik dah tu sekolah ini nak bantu kita ya bagi netip lang bro ke house kajing budin ke jongi kelalong lembaga siki hadu sausian tingkat government assurance nak kapor di hadu entah meneru ia mencharge public finance nala nala ongi but in the phone personally no siya DCA di mairu man ka RRC na kali but yung baka nang sakot di finance department juga state department di tang mencuba di kongres baka jingbut din ka tumili kadai ham sangya cho Mr. Chairman sir ba sao fansin baka written letter din daan at kunjuru lembaga phone man ka phone ni kren di kata kadai bang skwa bang nitip dang baro Mr. Chairman sir